Nun kan man chaw na ko nga hian voi tam hliama ilo om ve to ngai karing eril rutina tu social tu le ti thinrim tu che liam thuk tak nu chia tu che tam takan om to ngayang an la om belzel ton bokani ma se he video hian I liam te chu a thuk lutuk lo nan a pui don che ni a masa in rule ar thon thu soilu kadua he thon thu atang hian thil tam tak zir chu atur a omani tum khachu rule hi mi bungra da khom na ina hian atleng luta chuti atleng ko lai chuan chuata ara lo om chu avatai fu pala avun chu atipil hleka rule chuan mel ma ngain rangza ta hoiletin ara chu avachuk ta ngal maya ma se ara chu engtin ma lo om lo rule zok chu ain liam le ta zoka athin rim zual ta sawa ara chu han viala ara zum lam chuan rule chu achun pem seng sung to a ma se rule chu athin rim em wang chuan thla an nekin avial net so zoka athin rim aso sang tel tela a hliam te po chu athuk ta tial tiala atopa phei chuan athi pha ta hialani kharul khan apem chete awang khan beilet lawin tlengzel ni ta se reilo te nuwa apem chu adamanga anuna manzom le thei mai turania ma se apem chete awanga athin rimna achom lenzel zoka wangin athi pha ta ani khowela nun kan man chona konga hian kha ara chuata len ringang khan mintina tur kanin hliam na tur hi tam tak oma chung chu taifu ve hun kan na nei don kan lo taifun wa to mai thai bok inuna lo hliam tu che ti thin rima lo rela lo social tu apiang che beile tuma I hoi kirzela ni chuan I tumram I hlen har pha mai ni lovin I thin rim na te chomlian zelin I hliam te chu athuk tu langa inun na satakin achiat pha thayani phubalak na hian liam te chu ti damat nekin ati thuk tel tela chuwang chuan an social chea an lo relin an lo hliam che ani pon hoi kirlowin kalzel ro I hliam te chu hunin alati dam mayang ka video te hi try tia ilo lok pu ani chuan ko ngai midang thon chong vela tin ka channel hi lo subscribe in ka video te lo like lo comment turin ka ngen che ani